Dobar dan dragi prijatelji, danas pripremamo jedno domaće starinsko jelo, u pitanju je bungur od kukuruza bosančića. Ovo je po recepturi naših baka koje je opet naravno pripremila jedna baka, ja sam samo snimao. Evo ovdje vidimo vodenicu koja se nalazi tu u našem selu i u kojem naši domaćini seljaci melju svoje žitarice. Koliko imate prilike uvijek koristite ovakva brašna, kudikamo su bolja i kvalitetnija. I ovako da krenemo sa pripremom recepta. Krupno mljeveni kukuruz sipamo u veći lonac odgovarajući. Otprilike znači da bude otprilike 1/3 lonca da bude zauzeto sa kukuruzom. Zatim kukuruz peremo u toliko voda dok voda u potpunosti ne ostane bistra i dok su ovu takozvanu piljevinu ne saperemo iz kukuruza. Bungur se može pripremati od krupne mljevene pšenice. To sve zavisi, recepti zavise od sela do sela, od običaja do običaja. U suštini naši stari domaći recepti su nastajali tako, ima toliko varijacije zato što je svaka kuća, svaki dom dodavala ono što su imali u tom trenutku, zato ima i toliko raznih receptura. U čist kukuruz dodamo kašiku masti, malo soli i duplo više vode. Stavimo na šporet na laganu temperaturu da se kuva otprilike 4 do 5 sati. Ukoliko imate mogućnosti, najbolja je opcija da bungur kuvate na peći, na drva. Tu daje opet nekako onako taj stari domaćinski šmek, što ja kažem. Nakon 4-5 sati kuvanja kukuruz je u potpunosti mekan. Koliko je potrebno još malo posolimo i sipamo bungur u odgovarajuću zdjelicu. I zatim dodamo mliječni proizvod po želji. Mi smo ovdje koristili stari kajmak i pavlaku, a često se dešavalo da domaćice bake u bungur stavi ono što imaju, pa neko stavljao sir, neko kajmak, neko mladi kajmak, neko mast, neko nije stavljao ništa, sve zavisi koliko je ko imao mogućnosti. Kao što sam već rekao, upravo zato ima toliko varijacija naših domaćih jela, zato što je svaka kuća i svaki dom stavlja ono što su imali. U ovom videu koristimo kao podlogu muziku od etno grupe Trag i ovom prilikom zahvaljujem se mojim prijateljima iz etno grupe Trag na podršci. Lijep pozdrav svima i uživajte u pripremi ovog domaćeg jela. Pokušajmo da ne zaboravimo našu tradiciju i jela naših baka i deda. Prijatno!